Pomaže Bog, braći i sestre. Već je uveliko vrijeme slava i čekamo najradosniji praznik rođenja našeg Isusa Hrista. Vrijeme kada se daruje, kada se poklanja, kada se ide na slave. Pitali ste nas da li imamo neke poklon setove. Evo i mi smo sada napravili jedan lep poklon set za poklon za slavu, da nosite domaćinu i domaćici, pa ću vam pokazati kako to izgleda. Set sadrži platno za slavski kolač, zatim, evo ovako, ima okruglo ili u obliku kvadrata, zatim torbu u kojoj se nosi slavski kolač, žito i vino u crkvu. Na poklon od nas dobijate maramicu za naforu, jer je sad vreme kada se više pričešćujemo, češće pričešćujemo i kada uzimamo naforu, da imamo maramicu da ponesemo naforu i našim ukućanima koji nisu bili u mogućnosti da toga dana idu u crkvu. Zatim dobijate na poklon kuticu sa tamjanom, mirišljavim lepim tamjanom, i dobijate od nas mali krstić. Također dobijate i jednu lepu porukicu koja je od našeg patrijarha Pavla: ako je Bog s tobom, čega se bojiš, ako nije, čemu se nadaš. Ceo taj set je lepo upakovan u kutiju, tako da je baš prigodan poklon za odlazak na slavu. Svako dobro od Gospoda vam želimo.